turi mu burasirazuba bw'uburayi ahitwa Dinestrian. Vayo. Excuse me, could you make sure there's water in the meeting rooms, please? Umva mu cyumba cy'inama mwamenye neza ko harimo amazi yagezeho ni kuri reception. Vayo. Gora afite ikibazo hano. Zako no kwakira abashyitsi be. Nabaje ngo baganire kuri kontra. Ni contracting ihambaye cyane. Mr. Cho. Nyakwacho. Barasuza. Pleasant trip. I'm sure you'd like to freshen up before the meeting. Ati rwose mwaza mukamwitunganya mbere yuko inama itangira. Babitunganya ngo inama igiye gutangira. Ese bimeze bite? Byatinze inama yaje gutangira ngo baganire. We could also look at laying down cables, but this does mean additional workforce. The rural areas are. Ati ndumva twatangira tukareba kuri ayo makabure ariko nta kandi kazi gambaye cyane kaziyongeraho. What they are looking for is a cellular solution. Of course. Ati icyo dukeneye ni igisubizo mu gihugu cyacu. Just that in Peru, Honduras, Chechnya, Senegal, all with similar terrain issues. Ati rwose ntago ari hano gusa dukoreye, nituva hano tuzajya no muri Chechnya, nituva tujya no muri Senegal, ino yacu hano ruguru. Aho se no tugenda dukora nabo. But all the mountains mean more cell towers. Ati ariko nanone hari imisozi imwe n'imwe itagiriyeho zira cell towers cyangwa se ya minara y'amatelefone. Iyo muzayikora iki? Sasa uyu mugore yaje kuba yapatana isoko ni company ijyanye n'ibintu by'itumanaho. Musore hano. James. Invest so heavily in this kind of infrastructure. What you are talking about is a monopoly. Ati umukobwa dukurikije isoko uburyo rishaka mu rashaka ribe monopoly cyangwa se arashaka kuryiharira wenyine. Bakira hari byatangiye guturika hanze. Bize bite? Masasu dora masasu mu mujyi bisasu mu mujyi. Bimeze bite? Ni umukobwa wari wavuye muri Amerika aje mu Burayi gupatana isoko. Nimba atari umugore. They can now vote to express their opinions. Ati hano hantu na demokarasi ari buri abaturage bari kugerageza ko bagaragaza ibitekerezo byabo. Hari ukuntu abaturage bagaragaza ibitekerezo byabo binyuze mu ntambara. Bize bite? Sora reba ni James. Well, I'm sure the authorities have it all under control. Ndakeka ubuyobozi burize kubikemura. Reka twikomereze inama yacu. Baricara. To get through before this evening. Turere. Kira mu bwoba. Igihugu baje gukora mu business yatangiye kuba intambara bisasu mu mujyi bura ntago byapfa guturika kuri nta kibazo gikomeye. Bidatinze bwarije baracyari muri ya hoteli. Bimeze bite? Abari baje mu biganiro byerekeranye n'ubucuruzi n'abandi baracyangwamo baganira. Wa musore James arahari ntituramenya ni muntu cyakora iki. Vayo gusa hanze mu gihugu. James we. James avayo. James agira gutya aratanga ibipapuro sinzi bipfunyika ari kugenda atanga ni James. Aho kanya hari ndi yaparitse hanze. Ni ya hoteli. Tubona ibyabaye mu bindi bihugu. Ndetse tugora uko dushoboye kugira ngo twigire ku makosa yagiye akorwa n'ibindi bihugu. Ndetse tukigira none ku ntsinzi bagezeho. Kinga wagaragaje discipline. Uriya mugore amaze imyaka 6 muri gereza kugira ngo kino gihugu abashe kukigira neza none kumuvugiraho. Umva kira kigabo kiyorere kirashaka gutwara kontra witerana cy'amagambo. Tukivuga ku baginga dore kira kirera hakurya ni James. James ni muremure shaw uriya ninde? Who is he? Uriya ninde? That's George Vorza. Uriya ni George Rosva. Used to run the secret police. He's General Lazar's right-hand man back in the day. I thought they all got locked up. Ati uriya mugabo yahoze ari umugabo cyane w'ingenzi kuri general w'iki gihugu. You know, democracy. Well, it looks like he's on Tanya's team now. Bano baraganira. Ukora cyatanga ijambo. Une wahinduye kino gihugu. Nyuma y'imyaka 6 ari muri gereza. Gusa ukomeje kwitegereza abagabo bari hano. Hari cyabonye ngo cyoza ari KGB. Gwari hano. Barasezera inama irarangiye ibirori biracyajya mbere. James ni umuhatari cyane niwamenya gahunda bapanga n'abantu niwamenya akazi akora. Bose ubona bavuyanga bacacanamo hose hirya no hino. Atanga passe parito. Uyara yano. Sorry, I'm our uncle. He's not my uncle. It's a figure of speech. We've got an excellent product. We don't have to do that. Yes we do. Birani bicyori gukora birani ibintu bisanzwe. Free from that kind of corruption.
umukobwa uri Sometimes being naive can come across as self. umugore hano abantu baraza bamusuhuza amenya umugore akomeye cyane turamenya n'icyo akora Does it happen? gusa ngo yahinduye hakuno We can build our economy and middle class. Such an honor to meet you. n'icyo ruguru nawe Standing up for naive self-righteousness. Don't mind, James. uyu ni James Cynical is a sign of intelligence. tuhakora akazi kenda kumera nk'aho ari ubutasi No. But I do think that cynicism is an inevitable result of intelligence. ati n'ubundi akazi nkora wenda ushobora kwita ubutasi ariko ntabwo ari ubutasi urebye neza ni uko nkora ibintu bijyanye n'ubutasi no kuneka ibintu by'amasoko n'iki She's sharp. wajya ufunga umunwa sasa ari kumuraburiza amenye n'umusore we akora nk'umutasi aturore bwarije baracyari muri ya hoteli hari umugore ukomeye cyane wari wabasuye uriya mugore ntabwo tumenye ni muntu ki gusa yaraherekejwe yatinze yaje kuryama bari mu gihugu cy'abandi mu gicuku mva mu mujyi ibintu biracyaturika masasu nijoro James arabyuka masasu za kuriba mu gicuku dore ibisasu mu mujyi bimeze bite ibisasu ni byinshi What's going on? kibijya mbere She lasted this long. ndabona hanze hari ibisasu byinshi hari biturika Looks like the old guard are fighting back. The army are taking over. Come on, you guys. ati umujyi wari wafashwe ariko abaturage birasa nkaho batangiye kuba bakwigarura umujyi wose yarambara tururi sora arambara vuba vuba igitaraganya umuntu bari kumwe umukobwa bararanye simuzi What are we going to do? turakora iki You are gonna go to Goober's room. warasubira mu cyumba cy'umugabo wawe n'ingurube Can't I stay with you? waretse nkana nawe I've gotta go to work. umva ngiye mfite akazi ko gukora we subira aho wari uri sura agakobwa nsohokera mu cyumba mfite akazi ko gukora sanga umugabo wawe caho twarabamenye kometere kuri wa wundi bazanye Gabriela telefone mu gicuku bari muri hoteli imwe Gabriela open the door! Gabriela afungura umuryango uyu ni wa mugore uraje kuganira ku bijyanye n'iriya kontara ibijyanye no kuzana sosiyete y'itumanaho hano Open the door! fungura umuryango ndetse ariko nawe James sano mu kabati niwe wazanye n'uyu mugore fungura akabati Doing this, my underwear. we utwuru twe twanye tw'imbere Dressed. wamaze ndagira wambare vuba tugende And as we've been reporting, the president's motorcade has been attacked, and we have unconfirmed reports that she has been killed. ati muri kano kanya turamenyesha ko ngo konvo yari itwaye perezida ngo bayirashe ngo ndetse muri kano kanya ntituramenya ni bande barokotse ni bande bazima Now between government forces and rebel military units. ati buno intambara irarimbanije hagati y'ibyigomeke bishaka gufata igihugu ndetse n'ingabo za leta ikibazo General Lazar. If you're perezida ngo ararashwe mu modoka ye konvo yari arimo abasirikare n'ibyigomeke bishaka gufata ubutegetsi turi mu burasirazuba bw'uburayi we akimara kumva bikomeye ngo perezida amaze kwitaba imana iramwakuye yahise yambara vani Gabriela abakerarugendo ndetse n'abaturutse mu bihugu bya kure bari muri hoteli bambara vuba cyane bacaho katurore James niwe wazanye n'uyu mugore guturuka muri Amerika umwe afata ibyangushye bihute bava hano katurore mu gihugu byakomeye abantu bari gupfa we ubona taxi voiture What about those people? bano bantu turabasiga New York. umva dusubire muri New York bari abareke What about you? nawe so I got some loose ends to tie up here. You go. njye nugira ikibazo ndaza kuza amahoro You see this? Ka-ching. You get her to the airport, all right? Okay, just the girl. fata n'amafaranga n'umukobwa mujyane kuri airport wenyine No kidding. yego mujyane wenyine katururi James yategeye umukobwa Gabriela bamujyane wasigaye hano You have to help me. wamfashije kamwe baryamanye He's an idiot. umugabo wawe si umugabo wanjye twari kumwe kera ni ikigoryi kireke Do something stupid and get us killed. iyakora n'ubugoryi bwatuma mpfa We had a business deal. umva njye nawe twumvikanye All right, there's nothing more I can do. nta kindi kirenze ku byabaye hagati yanjye nawe wimenyera ibyacu byarangiye mfite nanjye byinshi byo gukora caho nta bintu byinshi icyo bapfanaga cyarangiye sinyizi nuko ari kamubwiye gusa sura zano ako kanya kuri hoteli hari izindi zaparitse bakimara gusohoka hari izindi zahise ziparika nziza cyane bavamo bameze gutyo ni abakomando uyu arababona bimeze bite katururi all over the city between the anti-government forces and pro-Petrenko citizens. ni ikibazo gikomeye rwose abaturage basanzwe nabo bakomeje kurwanya ibyigomeke The buildings and much of the old town has been evacuated. yeshyamba wavuyemo wa mugabo twabonye kare avamo Ministers, more cabinet members are.
bene imbunda abasirikare katorore sora kinjira imbere abaje turabonye n'abakomando benshi cyane barinjira bari kumwe na cya kigabo yabonye hirya akabye cyavuze ngo ari KGB agatsiko kahozeho mu Burusiya ndakeka Forza kirinjira n'abasirikare sirikare barazenguruka ya hoteli yose bambaye ikininja hoteli irimo abashyitsi benshi baturutse mu bihugu bitandukanye bazinguruka mujye kuri buri nivo yose buri floor yose zamuka hejuru mwigire ubwoba mutuze turi hano kubw'umutekano wanyu buno murarinzwe bambaye imyenda ya gisirikare leta yabo baje kurinda ati murarinzwe nimugire ikibazo umusore ari kuzenguruka muri hoteli kumbe bayizengurutse abaje bazanye mu ndani cyavuruza cyo bari kungukisha kubw'umutekano wabo wicaye hano You mind? kibazo nkweyeho munywe ku bintu biriho tubahe namwe sikino mwari muri hoteli wa musore Army's here. Borsa? ati ingabo zageze hano ni byiza ni ingabo zije kubarinda No, not Borsa. They won't make a move without Lazar. I guess he'll be here before long. ndakeka ziriya ngabo nta kintu ziri bukoreshe nayo Lazar ataragera hano That explosion earlier? Central prison's in that part of town. ati hari ahantu wumvaga haturika kare ni imfungwa bari kuboza mu magereza Got the world's press here? Yeah. You sticking around? uracyaguma hano suraguma hano nta kibazo Well, I'll finally get the hot tub all to myself. hano baraganira ni babiri You? Well, here the golf is great. ati ngenda cyeka muri bino bice rwose ni heza cyane ngenda umva nahaguma Anyway, I better get back. Don't wanna get looted. ngewe ntugire ngo ni ikinyabupfura gike ariko reka nsubiyeyo You too. ugira amahirwe nawe ugira amahirwe umusore acaho ngo ni James Anderson uwo bari kumwe Gabriela aragiye amutegeye yerekana New York ariko anubwo bamucishe ku kibuga cy'indege cye New York katorore ngo Forza ntacyo yakora ngo general bitara zarataragera hano abasirikare baje bavuga ko baje kurinda abantu bari hano bimeze biti katorore yakiri kugenda kumbe kugera hano hari umuseriveri ukora muri hoteli bisirikare bije bashaka kumufata ku ngufu sirikare ba leta barashaka kumufata ku ngufu yari gucaho shaka kumfata ku ngufu ndetse ko nta ku ngufu ngira bivayo Hello. halo How's it going? bimeze bite se For a problem? hari ikibazo Get back to your. nta kibazo jya risubira mu byawe Well, I'd like to. genda abona nyamara hari ikibazo pe It's okay. we bimeze sawa sawa kureba It's not okay. ndabona bitameze sawa ehe mukora sorurano bigeze kuvuga ngo ni umutasi kubika abasirikare ba leta yindukiza ijosi shyiramo tatorore kanda amaso y'igisirikare ushaka gufata ku ngufu aribo bakarinze umutekano umutwe sora kubita bidatinze abasirikare birashyira hasi vana ugende ntabwo bakora muri hoteli bwana rutarapfa neza gakuba kare mutwe gasa niwe wari mubi cyane kubarusha kagizemo n'ubwoba katorore nakubwiye nayibazaniye bakise kill ratio musore bamwise James Anderson yisha abasirikare b'abandi katorore abasirikare ntabwo baje bonyine bazanye n'abandi arasohoka yitonze cyane ntawe umbonye ayegekaho yitonze gikaho icyuma turi muri hoteli arangije afata agapapuro agahindukiza ashyiraho ngo please do not disturb ntimumvangire ndasinzira ubwo uhita umenya ko umukiriya nyine yifuza kuryama ntabwo wemerewe kuza umukomangira cyangwa ukingura uko ubonye niko yashyizeho kumbe harimo imirambo arangije azana urufunguzo n'urwo mumenyereye bimwe mugenda museseka munabana urufunguzo ubonye ajomba amakuru nta kindi kiri gucaho mu gihugu ni akavuyo gakomeye cyane afata kakayoga ka 500 agasuka mu kirahure asukayo simukabonye kasiruduwiri
Zan yihuse cyane aza muri safe mu cyumba cya hoteli arazinga afata udufaranga amayero n'amadolari shyiramo pasiporo uza afite pasiporo nyinshi n'umusore turamenya ni muntu ki telefone Gabriela Yeah, did you get to the airport? ese yageze ku kibuga cy'indege What? iki Gabriela yari yohereje ku kibuga cy'indege sinzi ibyamubwiye umusore yahise avayo muri ako kanya Gabriela amubwiye ati ku kibuga cy'indege yaramuhamagaye ngo imvire bahageze yahise avayo bidatinze tururi abasirikari bari hano yuko yari wavuze ati Forza ntacyo yakora niwe uyoboye bano basirikare ngo mpaka generali Lazara ageze hano kureba gutya hirya abona ipaki y'intore zikwica babiri ni umusore fata itabi ry'abandi n'ikibiriti sambura sasa by'ibiyatara afite ukuntu agenda akifatisha yita kumba bari hano sonosoka Hey, we you have to stay inside. uragumamo imbere Oh, let's go for a quick smoke. ndashaka kunywa akantu All Westerners must stay in the abaturuka mu burengerazuba mwese muragumamo hariya westerners muragumamo hari imbere mwana nawe ifata intore ndabona mwana usa nk'umusaza niko baba bavuga bose abanywa tabi afatamo tubiri sa musaza abanywa tabi barakundana aramureka mani n'akana agiye kurya shumi mureke abanywa tabi barakundana baramureka zano ngaje kunywa itabi shyiraho intore avuga ati nimba ari akana agiye kurya nta kibazo yaduteza tu baramureka banza arabara neza yitunze yo peace niga peace ntaribi kumba ari kubabara Gabriel yumva Gabriel ari ikibazo ni intangiriro za Kirashio kumbe dore Gabriel ntago arajya kuri aracyari hakuri no James What the fuck? I had Ibici. nothing else to do. The driver said he knew back way in here. He said it wasn't. ati nahise mbwira umushoferi ngo ngarure hano Calm down. Take a breath. ese bite mbwira humeka Why'd you come back here? kubera icyo ugarutse hano fungura hano inyuma modoka kumbe ari umuntu wakomeretse wa mugore twabonye ngo ni umuyobozi wavuze ijambo kare yakomeretse No, we were going to the airport. He took the side streets. He must have been close to where the convoy got blown up. ati ubwo twari turi mu nzira turi kujya ku kibuga cy'indege twasanze rwose perezida aryamye hasi mu nzira sasa uyu mugore ni perezida Right there. uyu mugore avuga ijambo kare ni perezida w'igihugu ntago ari uwa koperative ni uw'igihugu Hey, bud. Listen, I need to take us to a hospital. You're kidding, right? Your lady, she's crazy. umva uriya mugore wambaye ngo ntwari ni umusazi But that's all. I leave now. njye ngiye guhita mvana ngende mwana mwikomeza kunshora Okay. sawa We're gonna have to get her inside. reka tumutware byarimo imbere perezida wamuzanye muri butu iyo byakomeye I've got this. umva we nugira ikibazo bino ndabikora nta mpamvu yo kumujyana kwa muganga umusore avuze ati ngenda mwifurira kumbe barahari wabakurikiye Close that. fungo ngaho sinzi uburyo ari bumwinjize uyu ni perezida wibuke perezida hari abari kumuhiga ni benshi cyane ndetse niyo mpamvu bari banatwitse konvoye ye hari inyeshyamba zishaka gufata igihugu asinga telefone I can't talk right now. we ntabwo twaganira nonaho aramukupa ngo aracyarwana n'urugi kandi umugabo agiye kuhagera baramutse babonye perezida ari hano sinzi katurore kingura mwinjire bigaze nabi Meet you around ngo there. konvoye ya perezida yarashwe niwe tujyane Let's do the quick smoke. umva ngiye kubanza ngo itabi ugiye iyi ngiye kubanza ngo itabi genda Around. Gabriel mu wa muginga we ngiye kunywa itabi kumbe ni mu rwego rwo kuyobya uburari ajijisha kumbe ishati ye yuzuye amaraso kugera hano Hey, so yo niga ndacyarya akantu musa we know you have another chance. harashize iminsi rega umuntu atanywa akantu Now! nshira mu nzu noneho avayo ishati yuzuye amaraso yari kugenda yihishe Inside now. cyangwa No imbere more cigarettes. nta n'itabi wongera kunywa rimwe aka You're the boss. ya ni wewe boss nyine nta kundi ico nshiramo imbere perezida arimo hano katururi Enjoy your cigarette. Yeah, it's the first one in 7. urangije itabi hari hashize imyaka 7 ntarinywa kumbe ntabwo ari itabi yashakaga Get her upstairs. kwari ukuyobya uburari aterura perezida terura perezida ni urusore ni urusinzi ni urunywatabi ubona rwaravangiwe Wait, this is my fault. gusaza icyo gukora twamubonye kingura hano
uko baranga hari abari kumanuka abasirikare be Forza yabwiye ati muzenguruke murebe kuri nivo zose arakinga Katurori kirana abasirikare Hey. Hello I don't know where the restrooms are. Yese urwerero rubahe I keep losing my way. nayobye Silly. yayobye Hiding. You need to be downstairs. we kwisha ntago byeme manuke mu hasi musanga abandi baramanuka tangiye kubakusanya bose batangiye gusanga bafata amateka kandi byitwaga ko ngo ari abaje kurinda hoteli n'abayirimo ngo ari ingabo z'igihugu gusa sinzi impamvu zambaye nk'ininja reka nkujyane mu cyumba cyanjye uraza kuvurwa uzi nabi Zan jyana mu cyumba cye cya hoteli ari kurara kumbuye amanutse hasi Is this all strictly necessary? ese byose ni ngombwa For your own protection. ni ukugira ngo tubarinde And you're the one from the party. niwe nabonye mu kirori And you are? urinde Gabrielle Martin. Gabriela Martin I don't remember you being on the guest list. ariko ndumva ntari ngufite kuri liste y'abashyitsi banjye n'imfite Tourist. umfate nka ndi umukerarugendo Taken. sasa uyu mukobwa w'inore teguye inama hano yabonye kino kigo mu kirori kandi ntabwo yari yakibonye mu nama ntabwo cyari kiri kuri liste y'abaza mu nama Privacy of your company. nyakubahwa baramubwira Gas pollution. umva mufite amategeko nta muntu n'umwe wemerewe kuva hano And my check. icyo gukora murakizi uwo ni Forza But stay out of the way. mukobwa caho subire mu cyumba cye That's enough. nta mukobwa ni mwiza They're usually the dangerous ones. bari abakobwa bwiza buriya nibwo bubi cyane buriya ntabwo yakizera buriya bwiza nibwo bubi cyane Excuse me. I have rero buretse nanjye aribyo ngiye gukora bwiye abasirikare ngo mufite amategeko nta muntu n'umwe wemerewe kuva hano icyo gukora murakizi ese icyo gukora ni igiki bari kuvuga ngo tuve hano tugaruke hakuno hari uwirukanka hari uri kwirukanka ava kuri iriya hoteli shaka gusohoka igipangu kumbe ari kaga ko bakararanye na James Anderson guma uri garukana kubwo arashaka gucika garukana senyenge ni ndende garukana madamu garuka Forza vayo ndakumena kurasa manuka yitonze Forza uri hano ntago avuga gambo ni make ibikorwa nibyo tutarabona ubwoba Raymond manitse amaboko sasa titaye ngo wamanitse amaboko ku mutwe democracy. iyo demokarasi muri kurwanira Drusami. imaze kubagira imbwa yabagize ibigwari iyo demokarasi mugendera wa muginga uranga kurasa umuntu kigaragara bano bagabo ntabwo bashaka demokarasi ati demokarasi yabagize ibigwari yabagize imbwa ako ni no umukobwa baramumennye James, it's me. James ni njyewe Jemu sorry Seriously? koko wakuye imyenda icyo se menya ko araketse ibindi perezida ari hano baramufite hagati y'abanzi kandi This was a hospital. I'd say she'd live. Here, I don't know. I'll do what I can. We should call the U.S. Embassy. reka duhamagara ambasade ya Amerika US Embassy, because you have the lines into surveillance. ntabwo twahamagara kuko imirongo yose ya telefone bari kuyikurikirana muri kano kanya Do you understand that we're hiding the most wanted person in the country? wa mugore ugomba kubanza ukamenya ko ari twe bantu ba mbere duhisha umuntu uri guhigwa cyane mu gihugu kurusha abandi ukomeye The assholes pulling this coup will have to make us disappear, because if we get out, they can't trust us not to tell the world about her. So that means... ati bano bagabo ntibamenye ko twahisha uno mugore natwe ntibari buze kutureka ngo dusohoke amahoro kuko bazi ko twahita tugenda tukavuga amakuru y'ibyo uyu mugore bamukoreye There's not going to be any Amnesty International or rero ntabwo ari bwivangemo ibya Amnesty International fading rock stars flying in to save us. We will have never existed. ibyo ngibyo ntabwo biri buze kuba baraza kutwica twibagirane nk'aho twigeze tunaho mbega ya miryango irengera uburenganzira bwa muntu ntabwo izigera inamenye ko abantu babayeho ndabyumva All right. Because that was the good news. The bad news is that this woman is bleeding to death.
amakuru mabi rero ayo naguhaga yari ameze buryo twarokoka uyu mugore agiye kuva amaraso paka apfuye kandi naramuka apfuye nanone abantu bose bazadushinja amakosa ko ari twe twamwishe. The coup scapegoat is out, and her friends will think we were on the coup's payroll. Turabona ari kuba icyitwa kubwo ni coup d'etat iri kujya mbere bazahita bavuga ati natwe ubu ngubu twari turi mu bantu bari bafatanije n'abakuraho no mugore mu babafashe mu rupfu rwe. Se dukora iki? He's just telling you the reality of your situation. Umva mwe muzababwira ukuri kwa situation mwari murimo. How did you end up wandering the streets? My motorcade got attacked. I know, we saw it on TV. They said you were killed. Turende ku muhanda none musanze aryamye nari nzi ko yapfuye. Way out of the car. Turi modoka. Kure y'inshinge. My man made it too. They told me to run. Tubwo bamaraga guturasa abasirikare bambwiye ngo nirukanke. But then they stayed behind to fight. Bo basigara inyuma barwana. N'abarinzi be. Good man. N'abagabo beza. Ikiye kumuvura. Mukuramo ibirahuri byamugezemo imbere. Modoka baziturikije. Akore bwa buyoga agendana. Yigendanira ubucupa buto buto. But I wanted to go back to the presidential palace. Igenda manasubira mu ngoro ya president. Najya kubwira abantu banje ko nyiri muzima abantu buno bamaze kweba ngo president yapfuye kudeta yabaye. Byibura amenye kari muzima. There isn't the time. I don't have time to stop ntagiye dufite in my room. Okay. Sawa. Okay, what do I do? None nkora iki? We're gonna need some food, something to drink. She's lost a lot of blood, so we genda uzane icyo kurya uzane icyo kunywa. Soda is good. Chocolate. Muzanire soda. Scotch. Nanzane whiskey. Scotch is that? Whiskey iki sikana? Scotch. Scotch is for me. Imva yo whiskey ni yanjye. Great idea. I don't think the minibar is gonna last the night. Okay. Sawa. You know what? You should put a shirt on. Ambara urushati rwawe. Don't need you getting a cold. Ntago dushaka ko yicwa n'imbeho. Barabona ari kuwamurikira umubiri. Usure tangiye. What? I don't. Seriously, where did you learn how to do this? Ubundi byo byigiye. Boy Scouts. Nari umuskuti kera twajyaga tubyiga ibi. I have thirst. Biza kumukuramo. Ibirahuri byamwinjiye. That's the easy part. Now the hard bit. Kureyo kakayo gafa. This is the news crew? Yes. Tirisari. Ati turura umukobwa aribuno. Waje nukameze. Hano hari groupe ngo y'abanyamakuru. Ni any idea how lucky you are? Abanyamakuru mwe muri abanyamahirwe cyane pe. Serious wound. Wakomeretse cyane. Telefone. Gabriela. Listen. Umva. You'll never guess who just showed up. Cicika. General Lazar. What's he doing here? General Lazar ari hano ari gukora iki? Buretse. Witnessing history today. Mwabasore mwe b'abanyamakuru uyu munsi rwose mugiye kwibonera amateka turi kuyandika amateka ari kuba imbona nkuboni. Hano. At the very place where the rights of our people were signed away by that traitor. Hano rwose nibwo tugiye kugaragaza ko abagambanye bashaka kugambanira igihugu rwose tubakuye ku buyobozi igihugu tukaba tukisubije. Uyu arabyumva neza cyane. General Lazar menyere wateye kudeta. Sirikare bi. Ibaze amenye ko president ari muri iyi nzu. Aho president yahungiye niho washatse kumutera kudeta ari. Niho yafashe. This morning as dawn breaks over our glorious homeland, I will announce to our grateful nation. Ati mu gitondo makuru ya 12 za mu gitondo turaza kugaragaza tubwira n'abaturage bica ku makuru imbona nkubone n'isi yose tuyereka insinzi twagize yo kwigarurira igihugu cyacu cy'abakurambere. Mukoma amashyi. Abanyamakuru barahari. Abanyamakuru mpuzamahanga. Niyo mpamvu yaje kuri no. Abanyamakuru mpuzamahanga. The crew will set up in the penthouse. It has the view over the city. You have set up office for me? Yes. Show me. Mwanteguriye icyumba turi buze gutangiramo amakuru yego twagiteguye. Icyumba ari buze gutangiramo neza cyane. Cyo bashaka gutegura icyumba cy'amakuru. Aho General Lazar wafashe igihugu ari buze gutangira interview akavuga ati igihugu ubu ndagifite mu biganza byanjye. President wanyu yapfuye. Barabizi ko president yarashwe yapfuye. Very professional. Umusore rwose uri umunyamwuga mu kuvura. I was a pediatrician before this. Nanjye nahoze nkora muri pediatri kera. What, looking after? Mbere yuko mba perezida. I'm in jail.
Lazar was very angry with me. Hati hari igihe nigeze gufungwa rwose nzira gushaka kugashyira kuzana ubutabera ndetse no kwishyura ukizana mu baturage. Ati icyo gihe Lazar yari yarandakariye cyane General. After he so generously let me out, I went back and started protesting again. Ati yaje kungirira imbabazi arandekura aransora muri gereza, ariko nanone byaje kuba ngombwa ko bongera bakamfunga kuko nari nongeye guteza imyigaragambyo. He hit me in the stomach. Akajya nkubita mu nda. Lead pipe. Akankubita urutiyo rukomeye cyane ngo nitinda, akankubita itiyo mu nda. So after that, I didn't have children. Ntago nongeye kubyara. Yaramukubise ku buryo umugore abingumba. Perezida uri hano yarakubiswe aharanira kwishyura ukizana kw'abaturage ku buryo atazongera kubyara. Sora byumva. Katururi. Kumbe bano bari kuzenguruka muri buri cyumba hose. Bari gukomanga. Naha barahagera buri cyumba barashaka. Forza. Sora rabumva. Sora rabyumva. Bari muri koridoro na wariho. Bari kuri nivo na wariho. Bari kugenda basaka buri cyumba cyose. Bimeze biti. Ahishe umuntu w'ingenzi cyane mu gihugu uri guhigwa kurusha abandi. Ubazi ko yanapfuye bazibonye bakamubona none bamwica inshuro 5 kugira tongera kuzuka. Akayaga ari kose babageze hano. Kurutsa perezida. Kurutsa perezida uzanyibuke. Banyita James. Biciyemo. Muzanan. Mu rwiherero. Perezida rwose nugera mu bwami bwawe dore. Nabonye unywa imbuta nukuri. Zariza ko gutabara gusa. Katururi. Sana muri douche. Perezida ameze nabi. Vaye ryamamo neza utuze. Gira gutyo. Katururi. Zana shyira karido muri douche. Kuryamishe mawo. Sori kureba hano. Katururi bigabo biri ku muryango birashaka kwinjira kureba imyenda yuzuye amaraso. Umugore avuye amaraso menshi ashyira mu ivarisi ye arafunga ku buri hari amaraso kandi kingura 210. Kingura tangira kubika first aid kit nagamo hano. Kingura perezida arabyumva. Bamubonye bamwica nka 5 inkweto z'abagore aza guhisha. Kureba hano kandi iki icyo baryamo cyuzuye amaraso. Kuri iki kangire ninya gutya n'urugo ryo n'urusinzi. Mu kingura turabizi murimo. Kingura. Bravo. I'm sorry, I was in the job. Mutabare rwose nari impuze. We should be downstairs. Ugombye kuba uri hasi n'abandi bantu. Billions running around getting into trouble. Gukomeza uzenguruka biraza kuduteza ibibazo. Sorry. Babarire. I recognize you. You were at the reception earlier with... Ako ndumva nkwibuka shakari wari uri kuri reception kare. Gabrielle, is that... Uri kumwe na Gabriela, huh? Yes, we're here to expand the cell phone network. In fact, I can show you... Ariko reka ngira ko nkwereka. Sanwe! Holy shit! Oh God! Bana yanjye. What are you doing? Shaka ukora ibiki? Going to show you a brochure. Shaka kubereka ka brochure. One? Yeah. Twakora. Sorry. No nyinguri. Fungura yitonze. Kura ka brochure. Ka company akorera. That's my company, Trans Global. Iyo ni company bita Trans Global. Good. Yiza. We are becoming modern country. We need modern tools. Ati byose tuzajya tubikenera dore igihugu cyatubyaye dutangiye kukigarurira byose tuzabikenera. Of course. Keneye amakampani ashora minoti. N'abazungu baturutse hirya iyo muri Amerika baje muri Ingerazuba bw'Uburayi. Umugabo dore ingaraza mu rwiherero. Aho perezida ari. Baramutsa arakamura yitonze no perezida ari. Perezida afite ubwoba. Bamufashe. Nuko umwica nka 5 kugira tongera urutoki hano mu mbarutso ntiruvamo. Kizano perezida afite ubwoba. Ndapfuye. Perezida afite ubwoba. Kigabo Kizano gikura y'agasuyime. Citonze neza ku mutwe wa perezida. Agasuyime gasani ndapfuye mfasha. Kuri bari ariko kibona. Ariko ririya rido. Ririya rido ririho neza. Ubundi usanga amarido nk'ariya muri douche ririho nk'igice. Ko mbona rirambuye neza cyane. Hano harimo ndi. Kuri perezida
ntabwo iki kigabo kigiramo n'ubwoba. Nyagasani Petrenko ari hano. Tanya Petrenko sore play imbunda we. Don't move. Nuva huri. Tanya Petrenko ni president. You shoot me and every soldier in the building. Nunda saba abasirikare bose bari muri inzu barazana. Actually, you're right. Vuga ukuri ko vuga ukuri. Kujya mu ngumi nta mpamvu yo kurasa nabi. Gumi sore ku musaza ariko umusaza wakoze ikonom kozi baba. President say saza ze KGB sore akimyaka karamugaruka. Yanarishaje kiratera kiradepoza igisaza kiri hano. Ginga we agahirye. Kura imbunda rekura sirikare. President aratabara. President baramuniga. President baramuniga. Petrenko uyafata siransiye y'umusego. Mbona arawusha. Yashizeho siransiye y'umusego. Wabonye siransiye rukuntu ushyira umusego ku mbuduka arasasundira isakuza. Cyora kirasha abandi bari hanze batabyumva bari hasi. Katurore. James. Kigabo gico kirashaka kujya kurabura sinzi. Acho. Sabira nibiki Gabriel afite umuteto hano w'Abanyamerika icyo atazi ibintu byakomeye hano. Byakomeye. Sanga muri round hamwe bamesera. Yenga uri umunyamahirwe sha uracyari muzima. Are you okay? I'm okay. Mise neza ni Petrenko. Stay here. If Forza got away, he'll be back with an army. Right. Nimba uriya mugabo avuye hano arazaguruka n'abasirikari. We need to find the cart. Shaka hano tujya kwisha. Taruri. Gushaka aho bakwisha. President sigara hano. Kiragifasha arakizirika umunwa afunga umunwa ucicike tarabura. Cya Forza. Sasi kugera hano gukuraho hano yabonye ka gakobwa bararanye kamwe kamubwiye ngo mfasha akabwira ati icyo twapfanaga cyarangiye sanze kapfuye kimye ubufasha gusa nawe bonaga ntacyo yagafasha. Babarire mwana babarire nakundi bibaho ufunga soko yaramwanza ariko nyine yabonaga ntacyo yakora nyine. Kuri televiziyo amakuru aracyari gucaho igihugu kigaruriwe cyafashwe mateka. Abasirikare ba leta bake baracyari kurwana. Forza ari he? Yagiye gutegura ahantu gukora interview araje vuba. Twagenda dore we mureke. Mureke. Karuko bafita sasa no umuseriveri wangu no mujenerali cyane. Our city was built by warriors. Uyu mujyi wacu ubatswe n'indwanyi. The Teutonic Knights established a fortress overlooking the river. Indwanyi zikomeye nizo zubatse uyu mujyi wacu ziwugira igihugu gikomeye cyane cy'igitangaza. For a century. Imyaka ibihumbi myinshi yahise. Ibinyejana. Crusader armies would march. Abasirikare ba Crusade bagiye badufasha rwose. Deep shadow. Natwe twakurikiye mu gicucu cy'abakurambere bacu barindwanye n'ubatse iki gihugu. Rero nawe nimburi indwanye bingaragarize. From the wilderness. A man takes what he wants. Ubundi umuntu umugabo agomba gufata icyo ashaka. Takes what he wants. Mugabo nimba afata icyo ashaka reka baduhitere. General! Peti nago bayatora. Mapeti nago tuyatora wa muginga ni wabona umusirikare ashaje na mapeti burya nago bayarayatoye. Nta hantu bayasarura. Sha muginga ntugasuzugura umusirikare ngo nuko ashaje. Ndabona iyi nago ari inyoni niba yaraneye ku rutugu rw'abasirikare baba barayavunikiye niba yaba ari umusaza yagutungura yagukubita. Sasa yari yamusuzugura avuga ati wa musaza yigira umusirikare ushaje nagukubita umusirikare. Bajya ku nkota. Sikure wa musivile wa mapeti nago tuyatora. Ni general
arashaje ariko aracyarindwanya. Mwitondere, ubona ari muto ubona ashaje yagutungura, nako twagutungura. Nkota arakibaga. Hari ahantu ziba yasarura cyaba yagura wa muginga we. Sibi yarakubiswe imbere y'abantu. General shirwota yakagabo hasi we. So good with a blade either. Ndabona no kunkota ntacyo ushoboye mu kaguru. Jinga we, iki gihugu cyubatswe ngo ku maraso y'indwanyi. Uyarareba James. Accept the consequences. Umugabo nakubwiye ko afata icyo ashaka ariko nanone akemera kwirengera ingaruka z'ibyo yashaka gufata yatabigezeho. Uriyacaho mutwe mbere y'abandi bapagasi ba hano. Umva bano bantu bakure hano, bakure hano. Igihugu turi kugifata baginga bagafyinata. General igihugu ari kugenda gifata neza cyane, bano bakazana imifyinato yarababayitse. Nta kintu waza umubwira. Katururi sirikare n'abantu baturage. You two, watch these civilians. We need to find Forza. Come on. Umva, abandi murinde bano basivile, abandi cyo gushaka Forza. Forza bamubuze. Ke Forza yakubiswe huye n'agasore kavuna. Kumufungirana muri ya misera. James, thank God. James manishim. Cyane muzima. Much longer. What the hell are you doing? I'm gonna clean up after you. Bino byenda tubijyanye kuri batabibona bya byenda by'amaraso yamenetse. We're gonna come up floor by floor, so we should go up one. Give us time to, well, hide this guy away. You go ahead. Mwe mugende nyendaje. I need to clean up the room. If they Je gutunganya kira cyumba bataza kubona amaraso. I'll take my chances. Sawa. Just put all of us at risk. There's no time. 2 minutes. I just needed to look at the mu minota 2 gusa ntunganye icyumba ndahita nza. All right, fine, but be quick. Sawa, gira vuba. Let's get out of here. Kwigendere. We na president byakomeye. Musore bahuye no bahure hano uri kumutabara umufasha gusa kumwumurara kwifashiriza. Nako bura nta nkubwiza ukuri nta muntu wagufasha muri iyi si ntacyo ari kukubonamo inyungu. Uri musore nyine ari kumubona mu nyungu wavuga ati ejo bundi se buri ugeze mu bwami bwawe ntiwanyibuka. Kumufasha. We na president bazakonina. Iyi nzu yazengurutswe n'abasirikari ndetse n'uwateye kudeta ni hari. Gusa ziko yishe president, gusa president aracyari muzima. Shiramo hano. Kumbe harimo n'umurambo. Terura umurambo w'umusirikare na gare ya kuburiri. Uyu nawe aracyari kugenda afata ibintu byashwanyaguritse, utubati bamennye amameza abishyiremo hano. Mucanzi bashobora kwinjira bari gushaka bagenzi babo bakabona amaraso hano, bakabona ibintu byamenaguritse byarana kuburi huzuye amaraso. Jya kora iki? Kora y'ururingiti hejuru rundi arambura ku maraso. Katururi ugira gutya bafata umusirikare binaguri bukeneraho ugiye kuzimu ntibarasa aragasigarana. Mutwikire neza kugira ngo abashe gusinzira. Mutwikira. Telefone hamagara mu cyumba umukobwa arimo. Katururi. Gabriela. How's it going? Bese bite? Another 2 minutes. Minota ibiri ndaje. Imaze kubina ariko. Ibiri ya mbere yashize. Kuri bano kandi imisigire cyane amaraso, kureba amaraso ni menshi. Amaraso yuzuye ahantu hose. Kureba ku rukuta kandi no hora amasasu yaciyemo. Bashobora kuza bagatebera ko hano hantu harashwe. Katururi azana urusakoshi aterikano rukapu. Fata amasuyi mararunda hisha yapfukirana ibimenyetso by'ahantu bagiye barasanira. Katururi. Sawa. Amaraso hasi ni menshi. Atarajya kuri baje. Sirikare bari muri koridoro ye. We muri buri cyumba cyose. Muri buri cyumba bari gushaka Forza. Bageze mu cyumba cye bagasanga amaraso cyangwa ko harwaniye. Wasobanura ahantu Forza ari. Good job. Koze neza mwana. Now what?
I need to find that TV crew. Njye ndashaka kureba agatsiko karimo hano k'abanyamakuru nkatanga interview. 3. Gusa mu ndameze nabi. Please ndameze nabi. Please yicara neza udapfa ariko ntarabona ingororano. Uza kureba. Yavuye n'umurara kumwe barara bideburiya barabuze aya mituwere. Niko yapfuye kumupfukirana kugera no kumbuye kuyima imyenda. Sorry, do you mind? Sorry, we have to check the room. Numva yangane turi gushaka icyumba. Bari gusaka. Ka Gabriela. Ngono kugira ngo gatera abasirikare isoni kumbe bino bisirikare nta soni bigira. Muko. Bigibagirwa no gusaka icyumba birangarira umukobwa. Mwaraguruke. Nta nubwo birebye ku gikuta imyenge iriho. Byakomeje kurangarira umukobwa ngo ubwo birasatse. Looking for. Ibyo mwashaha murabibonye. Nta nubwo babanje kureba hirya no hino kubera kurangara gusa. Aho. Wabonye barabamenye basigaye baba. Vacuum. The leaders will make sure they have at least tacit outside support before they move. Corporations that will jump in and do business with the new bosses. Ubundi ukuntu bigenda umuntu nk'uri yakoze kudeta buri abategereje abantu bamwemereye ko bazashora amafaranga bakaba bamufasha kugira ngo babanze bamare kuyamuha neza itabona gutangaza ukuri. Turore. I think I know who it is. I'm gonna try and get something going. Tudakeka nzi umuntu ushobora kuba ari gufatanya n'uyu General Zari. Reka mengiye ngenda gumano. My hero saves the day. Wenga intwari yanjye n'abari ngiye ngo ngume hano. Your people need you to stay alive. Umva abantu baragukeneye abaturage ngo muri muzima bayobore. To do that. We ibyo bikore. Tankurikira ukabipfiramo ngiye dore mba narababajwe. I'm just so used to fighting for everything. Yeah, sensing that. Don't worry. Ntugire ikibazo. I'll be back soon. Ndagaruka vuba bano n'utwana bariya tuba tugiyemo n'abana. Kiriyemera. Perezida ntugire ikibazo bariya. Ndagaruka vuba. Abavuga ngarugaruka mu vuba twababonye. Sirikare batojwe bakomeye. Nubayoboye twamubonye. Vayo. Avayo James. Katurori. James araho yinjiye. Vayo yitonze. Cyumba yinjiyemo. Cyumba yinjiyemo ni cyande. Katurori afite imbunda. Yaravuze ngo nzi umuntu ndakeka umuntu uri gufasha perezida. Ninde? Tangira kumusakano ntacyo abona. Saka icyo cyumba ntacyo abona. Nta kirimo. Kureba hano hari pasiporo, hari impapuro. Miza gusaka yitonze. Imbunda wa mugabo. Damn it. Sike. We should check the bathroom first. Dad, it's been a long day. We all make mistakes. Nayo by'icyumba umva sha wimbeshya. Shara hari. Naga imbunda hasi. It's too late now. Wakererewe. Did you know? Saw Lazar coming out your room. It's hard to argue with that one. Sit down over there. Shara arakuburi tubanze tuganire sha. Ati wa musore agira ngo ngwera Zari. Let's see if we can make a deal. Cyane reka twumvikane. Trying to help you. Kugereza gufasha. Ariko wimbeshya. I'm telling the truth. Nakubwise ukuri. For Transglobal. Well, I hope. Gende ukora Transglobal na ukora Transglobal. For Transglobal. Ntago ari ukorera. As this coup got started, I got on the horn with them and checked. Umva ndagira ngo umbwire nidiri ukora uko Transglobal ndabazi n'abayikorera. Korera ndi. Tugaruke hano. Manu bari kugenda bumvishe gusakuza. Katururi sirikare bavayo. Uyu nibwo ari kwambara. Baza kumukomangira none Gabriela atarasohoka. Gabriela atarasohoka yuko yari gusibanganya ibimenyetso. Bagaruka gukomanga. Ni bande? Katururi. Kubiturugiye kumera musirikare. Aha. Mukanya nageze mbona wambaye ukuntu. Nari nibese bagenzi banje nari njeje. Jingiye gatira. All right. Sawa. A little bit more forthcoming after a few weeks in Lazar's prisons. Areka hamagare buri wenda bashobora kuba bagufungira muri gereza ya Lazari. I'm here freelancing.
Nje naje hano nigi ku giti cyanjye nta muntu nkorera. And anyone else who went in on the ground floor once he takes charge. So yeah, you can say he takes my calls. Kuri telefone. I'm working for Vorza. Ati nkorera Forza. Abeshya. And frankly, Samwe mbwiza ukuri. I'm more scared of him than I am of Lazar. Ati ngiye nkorera Forza kandi Forza nawe urabizi ntago yizera Lazar. Kandi barakora atangira kubateranya babishyira. Kura ifoto reka mfotore nyimwohereze kuri WhatsApp Forza mbwirisha. Kumbe dore Forza impamvu kimureshye nuko kizwe cyamufunze. Abasirikare dore ngo baramugwaho. Bamuguyeho ahari. Fungure mwa bigoryi mwe. Kandi n'ubundi nibyo bibazanye. Perezida ari kwireba ku makuru bamubika bavuga ngo yapfuye igihugu cyafashwe abaginga sha. Bari kumbeshyira shaka kujya kwitangaza amakuru nakivugira buryo cyari muzima wese. Guhamagara. Hamagara. Guhamagara. Nagahirya ku buriri Gabriela. Rushi. Kumi indi. Kobwa. Vama mugeri. Nambwira irya sima wakana we. Shyira ku buriri. Uyu ari guhamagara icyumba Gabriela arimo. Gabriela akomera ashaka kumufata ku ngufu. Ibisirikare biri hano bifite ingeso mbi cyane. Bifite imico mibi. Ngumi. Ha! Bandi bari kurwana urugamba rwo gufata igihugu, Muginga ari kurwana urugamba rwo gufata ku ngufu. Haro, munabare. Uyu arabyumva. Ha! Perezida arabyumva. Abari kumufasha umwe, perezida yikura y'imbundi yo byakomeye, perezida ni wundi ni witubonera ko atari agafuka imvugo rimwe n'abakoperative barimo. Fata inzoga musaza. Barakiza. Cheers. Cheers. Bwa buyoga bwa sengi suruduwiri. Do. Akanywa nkande. Gasukaye rimwe. Nka wa muhungu. Nawe ntago yagasomaho kabiri. Deya. Todeya. They don't like it when their puppets start to think they're real little boys. You know? Haza cyane iyo umuntu wasanga ari igipupe atangiye kwigira nka umwana ari umuhungu wa nyawe. Igipupe cyanya cyo ninde? First, I want immunity. Icyambere ndashaka ubudangarwa n'ingwa makuru. Jena Gabriel ubanza dushakire itiki ducyura. Immunity. Nibwo budangarwa nkeneye. Okay, fine. Immunity. Yemerere kuri mu minzira njye na Gabriel tukava muri igihugu tukagenda. President Tanya Petrenko. Bullshit. Njye ngora Petrenko. Niwe ndi gukorera. Aramuraburisha. Lazar keeping you in the loop? Tumenye bakubeshye. She's not captured. She's not dead. She's not in another country. Umva Petrenko uriya mugore Tanya utagira ngo wenda ngo yafunzwe, yapfuye cyangwa yafuye muri iki gihugu yahunze. Ntago ariko bimeze. Oh shit. Stay. She's in my hotel room. Ari mu cyumba cyanjye perezida. Yaraseka asigara na perezida mwana. Haranago wabyemera. Balls, I'll give him that. Why would she be working with him? Ni iki cyatuma akora nawe? There's a blind eye to Vorza's corruption. Vorza's network keeps her in power long enough for her. Urabona abantu bose bari bamugambaniye mwese mwamuteranye n'injye nyine yarasigaye. She's a true believer, but she's yanyizeye cyane. And Vorza is someone the agency can cut the deal with. Kandi arakeneye umuntu umwe atari nkanjye w'umusirikare. All right. So, you got my attention. None ubu ntagiye gutega amatwi. Get up. Haguruka. And we'll collect Gabrielle on the way. Haguruka na Gabriel turamunyuraho mu nzira tumujyane turi mu cyumba cyawe. Bare kuko niba kumbe Gabriela hano ari umusirikare uri kurwana urugamba rwo gufata ku ngufu. Abasirikare bapfa impfu nyinshi. Gabriela iki kandi bari kurwana rwo gufata igihugu nabe na General Lazari ruko rashaka urugamba rwo gufata ku ngufu. Hareka nanjye ndurwane. Kandi nacyo kizaba kivuga ngo cyararurwanye dore urwo kiri kurwana. Bagenzi bacu bari kwifatira igihugu do ibyo kirimo. Ni ikigoryi. Sasu. Buriya nkuru yapfuye azize iki? Ashaka gufata iki? Ingufu. Perezida yaratabaye. Perezida ni utabaye Vayurata. Bana bari baje gushora imari mu gihugu kimuhaguruke muhaguruke butamuzayazana neza mwabashora mari mwe. Ibintu bari baje gushora amafaranga bijyanye na societe y'itumanaho. Perezida aramutabaye. Tugende. So you check me out. Interesting service record. It was a past life. Thing is, James, I just never know when you're telling me the truth. Unyangane
barakomeza na perezida kugera hano yagasane usigaye ko perezida ari hano yaratunguye kubona perezida afite imbunda. I lied. Nakubeshye. I'm just working for her now. You son of a bitch. Kinga we. Oh my god! Mana. Put down the gun. Shirimo ndasi perezida. Put down the gun. Shirasi imbunda. Shoot. Put down the gun. Shirimo ndasi. He is the only thing keeping you alive. Jesus. Tunga imbunda. You're gonna shoot me. Put the gun down. Shirimo ndasi. The girl. Ntago nayishirasi. No bad guns. Go ahead. Pull the trigger. Go ahead. Gakura imbarutso. Oh fuck. Umunyamerika waje gushora amafaranga hano afite ibigambo bibi. Kindi cyashe. Saswa tugende. Premier ukajya ku ruhande rwe. Perezida mereza iyo mbunda hano, mereza iyo mbunda we. Wimugirisha mugire. Ufite imbunda umusore. Fayo. Gato yabuze gato. Sasa arabegera. Sasa bigera. Atari cyane yaratwujwe. Iki kimubarira hatari no kiri kumushakira. Sasu umusore afite tagation. James Anderson. Magazine irashize. Perezida wambonye se? Nakubonye. Get to the penthouse, all right, Gabrielle, you need to help her. Mujye muri cya cyumba cy'abanyamakuru naza kwabasanga. What about you? Wose. I'll hold them off. James waje. Sorry, go. Umva mugende muvana mugende wiza n'imikino. Wa James uri gukora ibitanda ariko wagira ngo n'urusinzi nta kintu rwitayeho ntabwo bwo gupfa ntaki. Zan. Fata imbunda. Fata udukoresho twibanze mu masanga aya ngaha ibintu byakomeye. Fata imbunda. Yohereje perezida ajye mu cyumba cy'abanyamakuru. Perezida ubungubu niwe wagira icyo abwira abaturage. Abaturage bamaze kwiheba. Bazi ko perezida yapfuye. Agira icyo babwira. General. Warza, we've been looking for you everywhere. Ibyo twashaka twabigeze buretse. Gibbons, it actually arrived. We did. Gibbons dore amafaranga yayohereje yatugezeho. She's here. Umva ari hano wa mukobwa. Indi uri hano. Petrenko ari hano Tania, perezida. You told me she was dead. Warambwiye ngo yapfuye. You said you took care of it. Nobody could survive that explosion. Kuriya guturika kwabaye ntago nari nzi ko ari umuntu wakurokoka ntago nari nzi ko perezida yarokotse. She's obviously here to get on TV. She has to show she is alive. Buriya jano kugira ngo nawe abwira abanyamakuru ko akiri muzima. Hano none hasigaye abanyamakuru bahita batangaza amakuru akanyura ku isi yose. Hari abanyamakuru mpuzamahanga. So sure. There's a man. Hari undi mugabo. His name is James Henderson. Yitwa James Henderson. CIA or ex-CIA. Nimba atari wa CIA yahoze ari wa CIA ni umusore muhanga cyane. Tell with those guys, but the headline is he's blue list. Namubonye ari kuri blue list. Blue list is for operatives who were given an indefinite kill ratio. Abo ngabo ni abagabo bahabwa itegeko mbega nta wundi muntu ubari hejuru batojwe kwica gusa. Whatever training your men have, whatever firepower, it may not be enough. Abo basore bararwana bihambaye cyane ku rwego rwo hejuru nta muntu umwe mbega wabisukira. Warza, you must take charge of the search. Petrenko cannot reach the penthouse. Umva ndagira ngo mukoro ko mushoboye Petrenko uriya perezida ataza kwinjira muri penthouse. Petrenko ninjiremo harashobora gutangira amakuru. We will go to the penthouse once Warza tells me it is secure. Nge nawe reka tujya muri kiriya cyumba kirimo abanyamakuru. Katurori sirikare batangira kwigaba bamenye ko hano ari mu bwanzi sasu. Sore ngo nimba atari wose yahoze urasiya ariko ngo baratojwe bihambaye cyane. Biri ku rwego ruhambaye. Magazine ishiramo indi. Katurori James Anderson. Sora kuri kamwe gato. Ni umusore. Sasu ku mutwe. Shiramo amasasu. Perezida nari kuzamuka. Umva amagambo ari kuvuga ikirimi numva. Perezida tugende. Perezida arashaka kugira icyo abwira abaturage. Abwira ati mwigira mwicike intege. Abereka ko akiri muzima byonyine bishobora gutuma abaturage bishima. Ku buryo nta wundi wazababwira ngo kandi arabayoboye. Ariko umuntu ashaka ahita atangira kubatangariza ati perezida wanyu namuhitanye ni njiyoboye abaturage baca intege. Mukaganduka nyine mukagiyo bigiye. Perezida arashaka kubereka ko akiri muzima. Abaturage baranamwemera.
mu mujyi dore amasasu leta iracyahanganye abagizi ba nabi bafashe ubutegetsi. Garuka hano mu cyumba kirimo abanyamakuru barategereje uza aratanga interview nta kibazo bifitiye bihita bicora yivu no muri ku mateleviziyo mpuzamahanga. Oh my god, you're alive. Perezida uri muzima baramukunda. General Azar telling us so many lies. General Azar yatubwiye ibinyoma byinshi atubwira buryo ki wapfuye. Umva nta gihe dufite, reka mpite mbwira abaturage b'igihugu cyanjye ko nyiri muzima. We mutegure kamera. Abaturage baramukunda n'abanyamakuru bamukundaga. Abanyamakuru batangira gutegura kamera. Gusa dore amasasu mu gihugu bira byose ubona ni ibiturika. Zirasi fireworks. Bira ni ibisasu. Gufata igihugu ntabwo ari ibintu biba byoroshye cyane. Amasasu ni menshi mu gihugu. Bano barabibonye. Perezida nawe ari kubibona. Arashaka kugira icyo abwira abaturage. Buri abaturage ndetse n'abasirikare be bashobora kuba bacitse intege bavuga ati se n'ubundi ko perezida yapfuye, ugasanga abasirikare bacitse intege. Masasu hakurino hari ukiri mu rugamba. James Sasu mwatwana umusore ngo yaratojwe bihambaye bamuvuzeho baramuzi. Tatururi Sasu basirikare ni benshi, we arinze bano basirikare kugira ngo perezida batanga ijambo bakura yironje. Barakamunagira neza bitonze, arakabona arakabona ciao Katururi basubiza sora ciao. Abasirikare bari hano ni benshi, we n'umwe usanga afite umwitozo wambaye cyane. Sasu n'amapunda ziri hano, zifite saundi nziza cyane rwose, saundi majwi umva amajwi y'imbunda, ariko imbunda ukumva ko igoroye umuhogo. Bwarakeye mu rukerera. I need a few moments to speak directly to the country. After that, I'll give you a live, continuous interview until I am either dead, captured, or victorious. Ati ndagira ngo ngire interview abaturage banjye, nyuma yo kuba iyo interview ndaza kujya nkomeza mbaye interview ngewe mpaka mfashwe cyangwa nkicwa cyangwa se ngeze ku ntsinzi y'igihugu cyanjye. Nkomeza mbwira abaturage. Kamera ijyaho. Sasu mwana ari kumucungira kugira ngo perezida atange ijambo neza atekanye. Bano babuzeho baca bajya muri penthouse side. We mucirye mwabakingi mucirye. None forza. Uyu ari kuko kunywa gegegege kudeta yanjye burijwemo. Time to go. But what if kugenda? Then we make a full and noble sacrifice for our country. Oh, great. Ciao. Masasu ni menshi. This one man you say. We ni wa mugabo mwambwiye ukirasa. I'd like to meet him one day. Uwo mugabo ndumva nifuza kuzahura nawe umunsi umwe sha. We watesheje umutwe ari umwe. Ni cyanje rero. Umusore wabatesheje umutwe ndumva nifuza kuzahura nawe umunsi umwe. Sore hano. Bunda zimwe nziza zifite amajwi meza cyane. Bunda irasakuza ukagira ngo ni akaririmbo. Vayo. Katururi abasirikare baracyari benshi, uyu arabumva baza n'umwe, bano ni benshi. I am alive ni muzima and I am in the capital, ndetse ndi mu murwa mukuru, once again calling on the people of our great nation. ndetse nongera nibutsa abantu b'igihugu cyanye cy'igihangange, nongera mbahamagarira ni perezida Sasu. Retake our city. Ndagira ngo umujyi wacu mwongere mu wigarurire, bibabeshya ngo narapfuye ndahari wese. Sasu already inside the city should seize the television station. Nimba ari abaturage mu nyemera mukiri mu mujyi, ndagira ngo radio n'amateleviziyo mubanze mu bifate, hatagira undi muntu uzakabikoresha, kuko buri abantu bashaka gufata igihugu bahira kuri ibyo bintu bibiri, televiziyo n'amaradiyo. Ibyo mu bifate hatagira umwanzi uzakabifata. Fungi. The enemy's lines of internal communication and supply. Mutaza kwita ku binyoma muri buhabwe n'abanzi b'igihugu babinyuje mu buryo bwari bwo bwose bwa communication cyangwa se bw'itumanaho bababisha nge ndi muzima. Katurori Sasu
target w'umusore afite target yara outside the city. bari hanze mu gihe To remain loyal to government should let basirikare banyu ndagira ngo mukomeze mube ingandukirwa cyangwa se mube abizerwa kuri leta yanyu basirikare siege the roadblocks on the bridges in order to mwongere mushyire amabariyeri enemy coup. kudeta tuyagarike kudeta tuyagarari sorori hano cyarwana kuri perezida n'umwe ni benshi kurwana kuri perezida byibura iryo jambo riraza gufasha abaturage babona icyizere ariya niyo amakuru abacaho live. They have him. He's cornered. I'm going to meet the general. You finish up here. Yegora na generali ibisigaye mu birangiza si mu murangiza. He won't. Ngiye kubirangiza. Kumbe general abonye bikomeye asigaho bakadogo. Abana mwe. Amakuru dore ngaracaho live. Essence and fear to succeed. Umva dukubita umwanzi ushaka gufata igihugu ababeshya ngo napfuye ndacyari muzima. Acquiesce. This is our country. Kiri igihugu cyacu. The era of tyrants is over. Igihe cy'igitugu kirarangiye. He's on the top floor. We aracyari kuri nivo ya gatatu hejuru we. Aha, mwabonye? Urabona? She's alive. President ni muzima. That means you're no longer soldiers. Mwe ntabwo muri abasirikare. You're criminals. Muri abanyabyaha b'igihugu. President ni muzima yewana, President ni muzima. President arabakunda arabwiye ati igihe cy'akarengane cyararangiye ndetse n'iki gitugu. Turayamanitse baremera. Nabo barabyiboneye ko President kiri muzima. Kujya kuhagera yasanze interview yatanzwe. Aha. Wachererewe. The people know that I am alive. Abaturage bamenye ko ndi muzima. Adventure is over. Igihe cyawe wari waje muje nko kumenya ibintu bishyashya kirarangiye. Dead on live TV. Who will they believe then? None reka nkurasire kuri kamera babireba abaturage kugira ngo bizere ko none wapfuye. To arrest her, put her on trial. Umva numurasira hano baragushyira mu rubanza. Ko warashe perezida murebana nta ntwara afite. Trappings of democracy you hold so dear. Iriya demokarasi waruhiye cyane rwose ukunda cyane igiye guhagarara. That's what they demand. Forza? I'm sorry, General. Yego General. I think it's too late. The people will be against us. Bona abantu bagiye gutangira kuturwanya ubwo yababwiye ko akiri muzima. He's right about one thing though. We shouldn't kill her. Reka tureke kumwica. Ntacyo byatumarira. What about the CIA man? Wa mugabo wa CIA uriya yarangiye yapfuye. Then who is doing all that shooting? None se ayo masasa ari kwirasa nimba umugabo yapfuye? Kumva umusore kabi naho kajya. Masasa ari kwirasa nimba umusore yapfuye. Sasu. Shazana. Turori. Sona cyari kurasa. Arabafite neza cyane guhera mu gicuka. Arasa. Masame arasa. Mumukereyeho. Fasha undi munsi. Joro ryose anywa akantu arasa. Inywera bwa buyoga bwa senyise. Kasuru duwiri. Bukora ibiki saporo? Apora arambwiye ngo burabikora. Bukora ibiki? Katorore. Gusa nari Juni ngo numvisha bukunda kubi. Ngabwemera kubi. Katorore. A good fight. I'm sorry. Atwihangane. Remember that tuzamwibuka nk'intwari y'igihugu bumvishe kurasa na birekeye bagira ngo baramwishe. Kumba ahubwo niwe umaze abasirikare bose. Gabriel atangiye kurira. Tuzamwibuka nk'intwari. Tuzamushyira mu ntuza. Harya nizi. Bumvishe kurasa na Petrenko here. We have good chance of safe passage out of here. My men will still be loyal. We get to the Russian embassy, we will be safe. Nitugera muri ambasade y'Abarusiya turaza kuba turinzwe. So why do we need this idiot? Rero no kino kigo reka tukirangize nago tukigikeneye. I can't think of a single reason, General. General nanjye niko mbibona rwose uyu mugabo nago tukimukeneye. Kura y'imbunda. General Winda Sam. N'inshuti yawe. Twarababaranye. Uyu muginga kandi. Sasu wa muginga twababaranye he. Sasu. General kude tiranze mugiye kwita hundikira muri ambasade y'Abarusiya. Ngo nagera araza kuba arinzwe. Usanga igihugu kirengera abantu bacu no mu makosa.
bibaho cyane nta n'ikimenyane kitabo ngagiye guhungira kuri ambasade y'Uburusiya. Uburusiya nyine ubwo buraza kumurengera nk'umwana cyabyaye, nubwo yari ari mu makosa yo kuvangira ibihugu by'abandi. Wenda bazamuhane nyuma abamunyuze akanya kumba bari kugenda yabateze isasu kirabaturikana yari yabateze. Tugende, haguruke haguruke tugende. Gukerera ndekura mbiswa ni perezida yabyumvishe ko batamwica, bamwishe yamaze kugaragaza ko ari muzima byaba ikibazo. Sura ari hano magazine yongeramo indi, shyiramo indi kugera hano. Kumbe abaseriveri abakoropa bose bafashe imbunda n'abatetsi. Rekura. Aha, general afashwe n'abaseriveri Kamana Ndande Mujeke. Ariko nigeze kubona karuri gucanga abantu. Looking forward to meeting you, Mr. Ex-CIA. Nyakubahwa wahoze wa CIA, nanjye nahoze nifuza guhura nawe. Amahirwe urayabonye, Imana iragusubije. The circumstances are perfect. Ndetse kano kanya duhuriyemo ni keza cyane. Umusore amunagira inkota ntabwo yayimuha mu ntoki, ni uko ujugunyira nk'ujugunyira akabwana. Ayitora general. When I'm done with you, we shall live. Reka turebe urokoka niwubaho. Tangira na general. Yabonye general akunda imirwano njyarugamba. Umusore baramubaga. Uyu musaza nakubwiye mwitoza arawufite. Saza umugaye imyaka. What a general! General! Sibukira hano umwana arabaga ingumi wa musore we. Amapeti ntago tuyatora nta hantu amera, tuyatora tuba twarayavunikiye. General bigaragaza nguma k'imyaka nicyo rugondeye nayo umusaza hotasi sore tero gisaza muze narishaje rarisha muze. Musaza yagararaho, musaza ku musore baranigana, musaza ku musore muze narije ingumi. Nsaza ibiki? General ni mubi cyane, arashaje ariko arakubita. Narishaje rarisha mwota. General baramwubikiriye mwota, arashimangira neza, ashimangira yayitonze imbere y'abantu muri ringi. Niyo mpamvu babyise ngo ni imyaka y'umwijima. Shyira hasi. Icyo gihe wakubitaga abantu mu myaka y'umwijima ububikiriye. Fata imbunda taragira baramumena indi. Wa museriveri yatabaye, yaramutabaye nawe. Ni ka kobwa agize gutabara bagiye gafata ku ngufu nako karamutabaye. Gira siko yiturwa indi bidatinze. General Lazar yaje kwicirwa mu mirwano ubwo yari ari kugerageza kuba yafata igihugu kitari icye cy'abandi. Byatinze General baramubitse babika ko kudeta ipfubye harya ngo yaburijwemo. Kudeta yaburijwemo, usuyiburishemo n'umusoro umwe. Perezida rero muzanyibuka ubundi banyita James. Siko nabonye unywa suruduwiri nyine munzamure nanjye nge kuri za wisiki. We never established whether you were CIA or not. Sindamenya n'ubiki ko nimba ari CIA nimba ari biki. It's a gray area. But let's just say the US government is pleased the way things turned out. And you can call me James. Ikiza no kwajya yita James gusa. In another life, maybe. Until then. Yes, Madam President. I suppose you'll be wanting that cell phone contract. Ndakeka iyo kontara uraje kure baraza kuyibona y'ibijyanye na telefone. And a request to be moved back to New York. Ngomba gusubira muri New York. Not great with revolutions. Ibintu bijyanye n'iminduramatwara ntabwo twari tubimenyereye iwacu. Just know that my nation will be forever grateful. Ndakeka rwose mwembi babiri igihugu cyanjye kizahora kibitura neza mutugiriye. Kizahora kibitura perezida nibyo gusa uko muzahora mutwitura. Nimero ni yindi muzahamagara, nzaguhamagara. Ntago yakwibagirwa wamufashije kuriya. Nibibaho. So rero atabaye akazi karagakoze buriya nyine ubumeze nk'ubikije muri banki
anytime wajya kubikuza. Ndabikije buriya tozashakira nzajya kubikuza tu. Mfa kuba musize ku ntebe y'ubuyobozi. Hari bubikije neza cyane. Basigaye hano. Garika imodoka. Umusore nyuma yo kubitsa hariya muri banki. You like bagels, right? Harya nawe ukunda bagels? I love bagels. Ndazikunda bagels. Ni igiporezo bagiye kurya. Nyuma yo kujya kurya babwirane nuko kagenza mwakoze kuzimana bamugisha yari kirabiranya nk'ibisanzwe Rocky. Ciao ciao Imana bamugisha udacikwa nakagiye gukurikira.